Maya payabak po kay kayungan. Kinggal doyti pagmasosyangan yung banal na kapulungan, ing solemnidad ning pamaitas ning Gino. Kambeda po din kay katamo pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Mr. Noel Nukup and family, Dietz Elito David and family, May Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Joanna Calma, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Ladies of Charity. Kapasalamatan da naman di magmasusi king Aldodang Kebaitan, di Maylin Enriquez, Joseph Dison, Myra Maniago, Milady Lumboy, at Rizal Salas. Special intention, Midel Malonzo, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba, Annalisa Manalo, former Mayor Teddy Kumang, Ning Torres, Madeline Pilaw, Engineer Jesus Monsalan, Alma Odsenada, Rosemary Cordero, Maribel Bucad, at Nerissa Trinidad, Jennifer Basilio. Good health, Pelino Mono David. Safe travel, Kathleen Hison. Guidance of the Holy Spirit, Belina Katikbak. Para king malalaguang kapaldanan dari Mark D. Kleiner Bayani, Reynaldo Ventura, Merily Manalang, Wela Bondok Celeste, Bea Isabel Malyari, Maribel Manalo, Lisa Manalo Manalang, Josepina Macabali, Joel Parungaw, Danilo Gonzales, Mark Antonio, Rosel Montemayor, Rosalie Gabriel, Monica De Leon, Joy Manalo, Jenica Pabustan, Charito Obsequio, Alaysa Reintulio, Janet Lakap, Virginia Sumawang, Beria Trinidad, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Oliver Pabustan, Espiridion Kayanan, at Michael Alfaro. Para king nananagang kapaynawan ning kaladwa dari Monsignor Constancio, Luisa, Virginia, Juan, Natividad, Felicissima, Jose, Federico, Giancarlo, Corazon, Emerito, Jeneline Frial, Lorna, Apolonario, Eupresinia, Lamberto, Aniseta, Olivia, Conrado, Eugenia, Roberto, Domingo, Cristina, Sani, Benvenido, Joseph Ryan, Elisa, Abel, Francis, Karen, Estrelita, Ederma, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ingki katapong kapag masosyan panimunane po Reverendo Padre Jason B. Miranda. Alleluia.
Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po ngeni, king lagyo ning iba, amponing anak, amponing banal espiritu. Ingginuman tabeya ke kayo. Kaluguran kong kapatad, pagmasusyan tayo po ngeni, ing solemnidad ning pamaitas na banwa ning ginutamong Jesucristo, kaybat ning pamanyubli ng mebye, may natili ya pamuri ning Ginong Yesus, pe pakit karing kayang alagad at tinabaya nala 40 aldo, bayo ya pe paitas banwa king maligayang karinana ning ibba. Ing pangataw na ning Ginong Jesucristo, delane king kakatas-katasan na banwa, at inyang lugar ing pangataw tamo karin, at pamilata na katamo mo naman king ibba. At kaniting kaurasan, panauna pamuri ning pamanyubling mebye, ganakantamo kapamilataning pamamisik kaniting banaladanum, ing katamong pangabiniyag. Ing kamatayan at pamanyubli na ning mebye ning ginutamong Jesucristo, gewa na katamong anak na ning Diyos. Ganakantamong eni, ing katamong pangabiniyag, Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo, o mapamakalulong ibpami, saupan mo kaming magmasusing mipnong kabanalan at mi pamatulan king pamipasalamat keka, ulinging pamaitas na banwang Kristo ng anak mo, yeng babyegaran siya ke kami king dungnuya migpaunay maligayang buntok mi, karin kami naman manayang mayawos si kaming galamening katawana, itingan puaduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi.
Pamamasang iba't kinlibruin dapat dareng apostol. King minunang librong sinulat ko o Teofilo. Selese ko insablang dapat na ampong entero ng Jesus. Iba't king kamumulan ang gaking aldo amitas siya banwa. Bayo yung mitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamilataning banal na espiritu, karing taong pinili ng antimongkeyang apostol. Kilub na ring 4 aldo, kay batning kamatayan na, maralas siyang pepakit karela, king miyayaliwang paralan, karaniwan. Antimong patutu, king yung mabiya. Ikitde at akasabi nala, tungkol king kayaryanin Diyos. At inyang makatipon la, nga nang minyeng panabilin karela. Kayong mama ko, Jerusalem, nune panayan niya ka rin ingkalam, apenga ko ni ikpa, aasabi ko na kaya kayo. Meminyag ya iwan, king kapamilatanin danong, dapat ikayo, binang lambat, iba't king aldo iti, mga binyag kayo, king Espiritu Santo. Kaya bere Jesus kanitang mitipon lading apostol, at kitang dakeya. Ginoo, ibalik mo ni kanyan king Israel ing kayaryan. Pekibat ng Jesus karela. Ing kayo pa yan ang ikpako, yaing mitutuldo karing panawon at karing aldo. At ngayon tulit ke kayo, impakibalwan pa nung kapilan ladatang. Dapat, mikatmuan kayong upaya, potang datang ni ke kayo ing Espiritu Santo, at ikayo ring maging saksi ko king Jerusalem, king kabilugan na Judea at Samaria, at anggana ka ring sikoti ning yato. Kaybat ng asabi iti, mita siya banwa, kabang makalawe lakeya, at imbiga, pimpana ni ikim panimanmando. Makalawe la pabanwa kabang paitasyo, inyang biglalang linto king arapando, ring adwa kataong makaimalan ang maputi. Lalaking tao Galilea, nga nakarela. Bakit pa katalakad kayo keti at makatalanga banwa? I Jesus sa ikit yung mitas banwa king arapan niyo, datang niyang pasibayo, nung makanano yung ikit mitas banwa. Ing amano ning Ginoo. Papanikyain Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyuk ning trompeta. Papanikin Diyos, king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyuk ning trompeta. Papanikin Diyos, king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyuk ning trompeta. Papanikin Diyos, king trono na, busal ning masayang
kayong sablang tao, makpak kayo. King mitmuntula king Diyos, kulisak kayo. Uling ingginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilog ayato, yaing aring sakdal degulan. Papanikya in Diyos, King trono na, busal ning masayang kulisak at tiyok ning trompeta. Magkanta kayong kapurian king Diyos, dalitanan niyang kapurian ik-ari. Uling in Diyos, yaing ari ning mabilog ayato. Kaya dalit kayong kapuryan, mag-ari yaing Diyos kanin sa blang bansa, makaluklukya, king sagradong trono na. Pamamasong iba't king sulat ng San Pablo kareng tao Efeso. Aduang ko king Dios ning ginutamong Jesucristo ing marangal laig pa king ipagkalubne sa kaya kayo ing espiritong babi kabyasnan kaya kayo at pakilala king Dios banlubos yang abalo. Ipanalangin ko, king aslagan na lasaning Diyos, ding kaya kayong kaisipan, bang abalo yu, ing kapanayan a kaya kayong kayawos. Nung nu ating karakal, at degulan, ing pengako ng ibiya karing banal, ing alangangganang kayo payan, kaya katamong manalig kayo. Ing kayo payan na iti, ya naman, ing pepasubling miye kang Kristo, at miluklok kaya king banwa, king dane ng wanan ning Diyos. Inya, at sulalam ng kayupayang Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan, at pamamuntukan. May giyong upaya ing lagyo na karing sablang lagyo, emo king panauna iti, nune king paintungol man. Pepailalam ning Diyos, king kayupayan ng Kristo ing sablang bage, at iyo ing binili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia, ya ing katawan ng Kristo, ya ing kasasakdalan na nitang misakdal, king sablang bage, no karin paman. Ing amano ning Ginoo.
sablang tao, ingka kung ebanghelyo, kaya beyo ko kapilan man, hanggaman king kapupusaning panahon. Ing ginuman tabe ake kayo. Pamamas ang iba't king maya pabalita agpangkang San Mateo. Mintala ring 11 ngayalagad king Galilea at tinaglos laking bundok at ildo ng Jesus karela. Panakit na kang Jesus, siniklawd laking arapana agyamang magdudala pa ring aliwa. Lepita na lang Jesus at nga nakarela. Miyabye ka na ko ing sablang kayo payan karin banwa at ketiking iyatu. Inyamunta kayo at gawan nyo lang alagad kuding sablang bansa. Binyagan nyo lakilagyo ning ibpa at ning anak at ning banal espiritu, at ituruyo lang tupad king sablang inutos ko ke kayo. Tandanan niyo, kaya beyo ko kapilan man ang gaking kawakasan ning panahon. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Mayapayabak po kay kayungan. At yuta mo pa mo rin po king panawuna ning pamanyubling mebye na ning Ginoo, ang gaya pa pong next week, ne po, ing piyesta na ning Espiritu Santo, ing katlong persona na ning kadiosa na ning Diyos, inyapin iti pong Paschal Candle, inyapin po at chupaketi, yapin ning peka maulang diling simbolo na ning ginutamang Jesucristo, ing sala ning meto yatu. Inyang gaya pa pong 50 days, 40th tamo po ngeni, 50 days ya po kanyan, ang gaya po king susunod na Domingo, ing kekatamo pong Paschal Candle, king piyesta na, ning pamanipa na ning banal espiritu karing alagad. Ing piyesta na po ning pamaitas na banwa ning ginutamong Jesucristo, 40 aldo kay bat ng sinubling mebye, pepaitas siya banwa. Muli nang sabyan, ing Ginong Yesus, king kayang sariling katawan, king kayang kadiosan, pepaitas siya banwa, ing kekatamong pangatao, midinan lugar, karin king banwa. Dapot, ing piyesta nga iti, mo po piyestang antimong mititipon tamo po ngeni. Noon piyestane ning mission. Mission. Aga nakako po niyang anakong malati, at hangga na po ngeni, at pa po sigurong gagawa. Ako po ay tingdyan ng gangeni nung bakit ding anak potang mi baitla, pota pong magin lang dagol lang bagya, at inla pong stages ding matuwa. Ne po. Halimbawa, potang sasakabya. Potang sasakab ne, naluluto yu? Na? Lelot. Bakit? Oy, tayo nga manuwang ko kayo eh. Ala po, sinakab ne po kasi. Ne po. Kay ba't po tatalakad ne? Tingko pa luluto kanta? Kagastarulan nyo, ne po. Po tatalakad ne. At po tatalakad ne ng anak. Magumpisa na pong sisyas dembutol na kembitis. Inyapin po yung gagawan tamo, potang magumpisa ne pong tatakbang, agyampang mitotombaya, burita mo maglakad ne. Inyapin po kakabit tayaking stroller. Po makanyan? Nyigdeng stroller po, kanita no, manusuret ang stroller ating put nga nang makanyan. Po, kabit miya mo ketang nangaus ka rin, itang bala mo yantok yang mabilog. Po, baburen me ka rin, lumakad ya.
Burita mo ito. Burita lang maglakad, de nga anak tamo. Pero naman angga tsura keng stroller. Datangingal do, lakoming stroller na, agyang misakabya. Ban kanita mabiyasa yang lumakad. Sana nung atsutangan king stroller, at intang stroller po ngayon bala mo po tang malyari na mamyalong kendalan, nanggawan, bisayang mabiyasang magbisikleta, adwaya gulong yung bisikleta, potang magumpisaya, inganak, pa balancing kayang bisikleta, at inyang ekstrang gulong, ketang gulong-gulot, makanyan? Pero naman angga, at tsularetang gulong. Datangingal do lako mo reta. Kasi mabiyasa yung anak nung atsula ng atsureng gulong. Ing pamaytas na banwa ning Ginoo at inyang makaniyan na aspeto. Kailangan na lang lakwan de nga lagad. Kasi nung pansinan niya po ing ebanghelyo, atin lang panahon na ring alagad, masyado lang pa baby. Ingagawan da, atin lang iapalwala demonyo, sumbong laking Gino, miya po apalwala ito. Makaginulang makagino. Inyapin ngening panahon na ini, kay ba't ning atlong banwa, paitas si banwa yung Ginong Yesus at makoyaking karelang panimanman. Ban kanita, talakad laring alagad karimbitis da. Nanong nanumaning tiro na ning Ginong Yesus, matbud laman bitis, kailangan dang takbang ban maging patutula ketang tiro na ning Ginoo. Pero nalalikwan, tinubod ning Espiritu Santo, ban kanita agyampang magkasakit laking karelang pamibiyebye, babakalande itang bakalda kingapong Ginoo. Pumakanyang kareng anak tamo? Nanong pabakal tamo karela? Pakanantalang masalese. Denan mo lang masanting ay edukasyon. Ban kanita po tang mawala tanaking karelang panimanman, nagyudan talakad. Ngetong po karing peka masakit yan kareng pengari Sano? Itampotang maksawa no reng anak. Itampotang lakwanda na ka. Itampotang atino sariling biye. At makanta po talaga yung pengari. Datangingal do, ban mabiyasa la, kailangan mong isulong. At yan isasabihan na ning Ginoo karing alagad. Paitas ko banwa, pabakal kayong Espiritu Santo, pero maging patuto kayo, karing sinabi ko kayo. Di nga lagad migkasakit la o alila, migkasakit la. Pero kailangan na lang lakwan ning Ginoo. Ban kanita, mabiyasa lang talakad. Nyakot nan tala po res sarili tamo kanyan, nga na ding ebanghelyong yeni. Amano na ning Ginoo nga na, munta kayo king sablang karing sablang bansa. Da na kayo tukyan king kanakong katawan. Kayo nang munta. At binyagan nyo la, king lagyuning iba at dinganak at ding banal espiritu. Antina mong sasabihan kaya katamong sasalpantayang ini, no karin niya nga manwana ning Ginong sablang bansa, karimbaleta mo, karing obra tamo, nung no karin tamo man mumunta, at maging talapatutuna ka ning Diyos. Ngayon maragul ako tangke katamong ini, nano kang klaseng alagad na ning Ginoo. Potang at syuka kempi bale-baleyo, nanong gagawan mo? Maging kang maya payalimbawa? Maging kang talapatutunan ni ngapong Ginoo? Panaral mo ing kayang kayapan king pibale-bale? Nya sabi ko po kaya kayo, baloyo po no ka rin magumpisa yung krimen? Po itang potang matuwanin tao. Magumpisa yung krimen kimbale. Halimbawa, potang inganak mo, malatiya pa mo,
Kukwana na ni impyalo nga na ni siping ng baleng kakialong na. At kay ba't ikampe ngari, kampiyan me pa'y nganak mo, o iting krimen, karin magumpisa. Potang kukunsinchan me nganak mo king mali, mali ne kunsinchan me pa, potang tumwaya, mo expect na maging mayap ya. Inyapin kim bale magumpisa eh. Nung nanumaning matsurang maliliari king yato, magumpisa yan kelwal. Nya itamong pengare at nakatamo karagul responsibilidad. Nung makanano tayang asalese, ing yato, makadepende yan naman nung nano ing patotuanan tamo, karing pibale-bale tamo. Palageyo ring anak yo, o kayo pong makatuwa. Ding anak yo, ating asawang mama na sakit lang asawa. Kutnan mi sarili mo. Po tagalang inyang anak yapay ng anak mo. Ikit na pena sakit mi ng asawa mo. Inyapin po tang tumwaya, bala na, itang makanitang panlalawi, usto. Nanong klasing pami patutu? Inggagawan tamo karimpi bale-bale tamo. Kingobra mo. Nanong kang klasing talapagobra. Nga nga pong ginutinubod na laring alagad. Banbusal ning maliliyaring matsura king yato. Agyampang marok king gagawan daring aliwa. Dagawan ning marok. Inyapin po nga ako kaya kayo at impong politikong mayap. Nagyampang maanako na laring aliwa king kabana ning balen, ila uling baludang alagad na laning Gino, patutuanan da. Ing katutuan. Sabi ko pimpo kayo, paneta mong proud, among impong Pilipinas, siya pong metong karing majority kaya katamo katoliko. Ale? Hello? Majority kaya katamo katoliko. Pero teko mag-research. King mabilo gayato, metong yung Pilipinas karimpeka korap bansa. At lawen nyo puring miyus gan king korti. Ding mapila na politikong manako. Kutang mo na nung reliyon da, katolikula. Nano ito? O kasi ingobra tamo mo, balata mo sisimba tamo mo eh. Yanan din po, may kamuhanan na rin alas 6 ka ko eh. Kalakas ko na boses, matudtudla pa. Bakit? Kasi simba kang maranon. Simba kang alas 6, simba kang alas 8. Bakit? Bantami labas ne. Kasanayan ko ne po ini. Ban kanita po, etapong kaibat ning alas 6 o alas 8, ala na ako pong gawan. Agawa ko na yung buri kong gawang kempatingapong ko. Nyapin ding aliwa kayo po, tas sisimba kayo, bala mo mag-shopping kayo mo. Bala mo manyali kayo. Ding aliwa kayo, kay ba't nang migkomunyon, mabating nala. Yaman panayan ng final blessing. Bakit? O itamo yung golyo. Makakapag-komunyon. Pero makanyan. At yuta mo kiti, sisimba mo, buritayang damdaman ni nga mano na ning Ginong Yesus. Ban kanita potang lumwal tamo keti, muli ta ka rin pibale-bale tamo, magbalik tamo ka rin obra tamo bukas Lunes. Patutuna ka tamo ning Diyos. Nuka rin, kilugod na. King tutuing kapanupayan, king tutuing ganaka, king tutuing katapatan, tutuyaing Diyos, o yaning patutuanan tamo, kay ba't tamong meko kempisamba na iti, alagad na katamo ning Gino. Ngayon nung emo agawa ita, kaalagad. Nyapin sabi ko po kayo, ketang ating kumparokyang pibatan, lina sa labalat ka ko rin EMDC ko. Bakit?
O kasi kaya rin nanitang misa ng alas 6, laman mo miglukas polo. Mindano kaya tan tindahan, totonggak na lang emperador. Lumasa balat. Ningkay itamo kimpisamban. Tamo maging patutu. Chismis kita, chismis ka rin. Kapanyiran kita, kapanyiran ka rin. Bakit? Ulinging lawe taking misa commodity. Bala mo tanggapang kya mo. Ali. Inyapin si simbata mo. Ulinging ginuta mong Jesucristo, agyang eta niya kakit king katawana, pabakala na katamo king amano na, at pakana na katamo king katawana, ban kanita potang lumwal tamo keti, king pamilya tamo, king obra tamo, patutuanan tamong mabiyeya at ding kayang amano. And then if we cannot do that, we are not real disciples of Christ. Nyakot nan may sarili mo. Alagad ko? Nung alagad ko, kalwal ko keni, patutuanan ko yung bakal na kako. Nyapin ding aliwa po kay katamo, at nakatamo karo ko gali ka rin sisimba eh. Among isipin ko pumbale. Ay, halay pong Diyos katawan yan. Isipin ko pumbale. Yung po sisimba yan. Mapayak, sisimba ko. Miras siya impyerno itamong. Kutnanda kayo. Di nung mas maragul pa akibatan. Detan tawong makaramdam kingamano na ning Diyos, nya dalagagawan. O retang tawong makaramdam kingamano na ning Diyos, pero dagagawan. Mapayita mo, balo tayong ngamano na ning Diyos. Mas maragul tamo pakibatan, uling itamo ing mikibalo, karing turunan ni nga pong Ginoo. Ko po sasabihan, kayo sisimba. Ing buri ko sabyan, potang sisimba tamo. Pabakala na katamo ni nga pong Ginoo. Ban kanita sabyan na kaya katamo, munta kayo king mabilo gayato, ipanaral yung maya pabalita, at ituruyo lang tupad ding sablang tao, karing utos ko. Nungeta mo wag yung maging maya papengari, maging maya papari, maging maya payalimbawa karing aliwa, kay ba't sisimbata mo? Ko balo nung tunay tamong alagad ng Kristo. Amen. Pasyag tayo po yung kasalpantayanan tamo. Sasalpantaya ako, King Diyos, ibang lubos mayupaya. Lina lang king banwa ampon yato. At kang Jesucristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal Espiritu. Bibait kang nuwan na Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makalukluk wananing Diyos, sibpang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye ampon may ngamate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mering mete at king biye alanganga. Mausta mong king iban, ning ginutamong Jesucristo, pepatalakad kaya ibat king kamatayan, at pepalukluk kaya king wanana, king upaya na ning banwa. Itubod ne kay katamo sa ning banal Espiritu, ban kanita magmikasikan ng tamong talakad karimbitis tamo, at ipanaral ing maya pabalita no karintamo man. Nga tamong manalangin, o Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang maniwala, king banwa, manalangin tamo,
ban paniwalantaya naman ingyato, anong nakatap tutubo de Jesus, inya nga tamong manalangin. Kaya bering sablang may binyag kang Kristo, manalangin tamo, banto parantala ring kautusan, abinyena kaya katamo, inya nga tamong manalangin. Kaya bering sablang maniwala kingigpa, king anak at king banal espiritu, manalangin tamo, banayag yagtala, kapamilataning kaya katamong pamibebe, ring alapaking kasalpantayanan na iti, nga nga tamong manalangin. Kaya bering sablang sira kapanaligan, manalangin tamo, ban ila at itamo, eta kalingwan, ing maygit king mayupaya kesa kin sablang dewakan, inya nga tamong manalangin. Kaya bering sablang taong mayap apilubluban, manalangin tamo ban ilo, at itamo akit tamo king balang aldo, ing kayabi tayo manggaman king kapupusaning yato, inya nga tamong manalangin. Ngeni adon tamo yung sarilitang kapagnasan. Hoy paming malugod, ikaming alagad na ning anak mo mapahalag kami, agyang emi ay ikit paniwalan miya. Manano na sanang no ka rin kami manmiras, panaral ming maya pabalita, talakaran mi, ing kayang pamanyubling mebye. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Maging
Manalangin kay kaluguran kong kapatad, baning dahon tamo matanggap arapaning Diyos sibpang lubos mayupaya. O malugoday pami, ingmip nung kapakumbabandaraon miyake kang initing sakripisyo, bilang kapag masusyan king pamaytas na banwa ning anak mo, ipagkalam mo sana king mitas kami naman banwa king kapamilataning pamakiyagom mi kareting banala misteryo. Itingan puaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi ake kayo. Itasyo la ring puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat ampon matulid sukat ampon makakabos ing puryan ampon pasalamatan da kakapilan man ampon nuka rin man o ginuban alay pa Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampating Ginong Yesus aring maligaya at migtagumpe laban king kasalanan ampon kamatayan. Pepaitas ya banwa king aldoy ti busal ning kapagmulalanding anghel at karinya ing talapamila tandaring tao arapanan ning Diyos at tukom na ning yato at ginudaring sablang ginu. Para dumayo king ke kaming kalukan no banat dana na kaming kapanaligan i kaming galamena king misa na yaldo tuki kami kaya karin banwa anong nune migpasiyo na Jesus iyang buntok ampon pigmulan mi. Ulinita kambe daring sablang kor ring anghel ning banwa ngamingan pong pupuri. Ikapin ing banaloy pa, sibol na kaning sablang kabanalan. Uli nanitay panigapumi. Itugtugming espiritu man timoying titi pangambon kareting ayin ni. Ban pabanala na lahat para kay kami gawa na lang katawan ampon daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pakanitang binging mi pagtaksilan niya. Bayo na kusang lubdinaw ning biyen aking pamaylas ampon kamataya na ing Ginong Yesus kinwa ning tinapi. May pasalamata na kampon pinuri o iba. Piraso ning tinapi at dinwang ne karing disipulo nat nga na. Kuanan yeti kayungan mangan kayo kaniti. Uling iti ang katawan ko amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning apunan ning Ginong Yesus kinwa ning kalis. Sibay na kang pepasalamatan ng puan pinuri o iba. Tinwang na iti karing disipulo nat nga na. Kuanan yeti ikayungan minom kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang puan nalangangang tipan. Kami bubu para tiyot para karing sablang tao baan kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti king pamigaga na kayo. Kanako. Ing misteryo ning kasalpantayana
Iniangin gaganakan mi mapamakalulong iba, ing kamatay ng puning pangas subli ng mebye, daraon mi ake kay ting tinapi na ning bieting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan ke kay pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo ang puan sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kamingan timong metong ning banal espiritu. Ganakan me o iba, imba nala kapulungan mong makalaganap king meto yato, at kininawas mong mitipon kaniting maligayang aldoning pamaitas na banwa, kapila ni Kristo mi pukyaking ginu. Ban mi ganap yaking lugod kambe ng Leo ing papami, Florentino ing obispumi, ding sablang pariang pondiakono, at ding sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepay nawag ing pihong kapanayan ing pangasubling mebye, king pakalulo mo'y dalamulat ding sablang mayang na biyeket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gaan mo kamingan karapat dapat magkamit king bielang angga, ban kambening mo na Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, ding apostol at ding sablang banal, kambe ng Santa Monica at San Agustin, ami biyebye kalugod-lugod kaya kaking kaya kabanding panahon, apuryan ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning banala espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Talapatutuna ning anak ning Diyos, maus tamong abe-abe kingibpa. Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang punpag sa diyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi, i Heso Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. E mula sana mabalik nan ding kasalanan mi, pansinan ming kasalpantayanan ning banala kapulungan mo. Lain ming pamayapan ang ponbisan meto nga nagpangking kaburian mo,
ikang mabibiyempon magari, manggaman kingalanganga. Ing kapayapanan ng ginuman tabe kay kayungan. Yang pang tayo po yung kapayapan ng ginong sinubling mebye. Kapayapan po kay kayungan. Kaluguran kong kapatad, o ining ginutamong sinubling mebye, Yesu Kristo, ing kordero na ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning iyato, papalad tamo nganing tatanggap kaya at tutubod na katamo king kayang mission. Ginoo, Utang mitas na ko, baboniting yato, kanlungat ko ing sabla, at ilapit ngan kago. O ginutayran mo kaking nugot mo, o ginutayran mo kaking nugot mo.
Manalangin tamo. O mapamakalulong ibpami, paintulot mo ke kami ketiging yato ing gampanan milaring banala misteryo mo. Ing lugod mi king biye Kristiyano tayra nampon, idala na kami sana king ligaya. Anong nukarin mo na delang makapauna ing pangatao mi, itingan puaduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Luklok kayo po sa guli. Puri ko mo pong pabalo kay kayo, agpang po king impormasyon na po ning kay kaming procurator. Kami pong pari seminaryo, tin kay pong ganapan Benefactors Night king June 12. Ne po, reta pong ala po kanong second collection. Ala. Mig second collection ta na po last time. Ne po. June 12 po ating Benefactors Night kempong seminaryo, reta pong santing kabiyayan ng pong pamibiyebye, malyari tamo pong makipag-ugnayan king seminaryo, kareta pong bisang personal na sumaw king kay katamong seminaryo king pamanubog daring kay katamong magpari. Kareta pong interesado, malyari kayo pong munta at makipag-ugnayan king seminaryo mismo o lumapit kayo po karing pari po king seminaryo. Dakal po salamat. Keta pong milabas pong piyesta, maragul pong sao, king lagyo na po ning rector mi, Father Kenneth, ampoy Father June, ning procurator mi po. Dakal po salamat king kay kayong kura paroko, yapon diksi, at ding mag-serve po at di mani muna keti king kay kayo pong parokya, king paratiyo pong sao, karing kay katamo pong magpari, king kay katamo pong seminaryo, inga pong ginupo, ya pong balang mablas king kay kayo pong ganaka. Tandaanan tamo po, tayo po asambot nga pong ginuking ganakana. Nanuman ing biye mo kaya, labis-labis ng ibalik. Nyadakal po salamat at manano na sana, nga pong ginu, ipagkalub na kay kayo, ing kay kayong pamangailangan. Ita mo po, June 12 ya po itang Benefactors Night, deta pong bisang munta, seminaryo, makipag-ugnayan kayo po. Bayo kayo pumunta ketang June 12, makipag-ugnayan kayo pa po kay katamo pong seminaryo. Itamo po, dakal po salamat, talakad kayo po. Ing Diyos nakatamo inawos kabudban simba, kabudban mangumunyon. Sisimba tamo, mangumunyon, bakit? Kasi pabakala nakatamo. King kayang amano at king kayang katawan at daya. Bakit? Ban kanita po tang lumwal tamo kimpisang banayti, dadalan tamo ing turuna at patutuanan tamo no karin tamo man munta. Ing ginuman tabeya ke kayo, bendisyonan ako ning Diyos sa mayupayang tutu. Hingib pa amponing anak, amponing banala Espiritu. Ing Eucharistia miyampang ne umeta nangeni patutuan ing turunan ning Ginoo. Alleluia, alleluia.